Dobar dan, dragi gledatelji emisije Blendologija. Pozdrav na televiziji Četiri rijeke. S nama je predivna Helena. Kako si, Helena? Odlično, Roberti. Ja sam sjajno. Kaj ćemo danas lijepoga raditi? Evo, danas ćemo raditi sirovi sok od bazge. Super. Evo, Inače, već ju vidim tu. Već ju vidim. Znaš kako se radi klasičan sok od bazge. Mi ćemo sad onako, otprilike, Dobro, znaš, otprilike pio znam. si ga, Jesam probao si pio. ga. To jedno kaj znam. Mi ćemo, dobro, sad ću probati jedan drugi koji se znači može napraviti svaki dan, ne mora se nešto posebno, odnosno mi ga uopće ne kuhamo, ali evo, znači da uvijek bude u nekakvom svježem obliku, ima više načina, ali mi ćemo danas prikazati ovaj. Odlično, odlično. Evo, znači za to nam je potreban blender Super. u koji smo stavili vodu, znači potrebna je nekakva tekućina, mi ćemo raditi s vodom. Imamo bazgu koja je znači čista, bez ikakvih... A mislim, ja mogu i ovak jesti, jel ne? Možeš i ovako jesti, da. To je znači cvijet bazge. Ali ne smijem puno, koliko se sjećamo, tako je li nešto? Da, bazgu uvijek treba, općenito ljekovito bilje uvijek treba koristiti u manje količini nego kultivirano. Tako je i sa bazgom. Za bazgu smo rekli da je odličan i antibiotik i da je super za mršavljenje, znači kroz znojenje. Odlična je za dišne organe, znači za bilo kakve respiratorne probleme, znači gripa, bronhitis, bilo šta takvoga, znači super je i za klince. I fino je, jako je fino. Inače, djeca vole piti sok od bazge, tako da ja vjerujem da će ako mame naprave ovaj, da će i ovaj biti super po ukusu. Koliko stavimo? Pa evo, stavit ćemo dva možda krupnija cvijeta. A sad zapravo bazge ima u prirodi koliko hoćemo. Bazge ima u prirodi koliko hoćemo i stvarno bi bilo šteta ne iskoristiti za ovaj recept jer evo u najsvježijem obliku ćemo dobiti sve što trebamo. Znači stavili smo bazgu. Možemo staviti nekakvo sladilo, evo mi imamo med, imamo agave sirup, možda da stavimo sad evo agave sirupa. Može. To je isto po želji koliko ljudi želi. Inače, bazgin sok onako pun šećera. Dosta je on sladak, pa evo nekakva zamjena za šećer, med ili agaven sirup ili sirup od datule, nešto tako je idealno. Super. I možemo dodati nešto kiselo, znači limun, naranđu, već po želji. Mi ćemo dodati naranđu. Evo ti možeš... Koliko da ju stavim? Pa evo, možeš po pola i ja ću ju samo onako iscijediti. Znači, naranđa nam je puna vitamina C, pa je ono idealna, a i okusi se nekako vole, pa će biti super. Hoćeš da ja? Da, baš gledaš ono, evo, ti to ne bi ono rec. Mislim da će, tak ćemo, dobro, možemo tako. Tak ćemo, tako je najlakše. Evo ga. Da ne bi bilo nismo znali. Da. Ovako mislim da će ovako biti, pa da. Budemo iskoristili ovaj ostatak za nešto drugo. Odmah lijepo miriši. Da, osjeti se. A čekaj, bazga je ona kaj lijepo miriši ili lipa kaj lijepo miriši? Pa meni je jedno i drugo. Lipa se možda više osjeti, ali evo, jedno i drugo je ovoga... Jedno i drugo je dobro, ili tako? Jedno i drugo je meni osobno predivno, iako možda lipa za nijansu ljepše miriši, da ona je baš simbol ovog toplog vremena. Evo, i to je to. Ne moramo više ništa dodavati. To sad smiksamo i sad ljudi nek si po želji stavljaju. Da li hoće više sladila, manje sladila. Ako hoće više kisela, manje kisela, ali ovo je nekakav osnovni recept. Ovo je vrlo brzo, koliko vidim. To je vrlo brzo i ima još jedan način ako ljudi nemaju vremena da si rade svaki dan ovaj sok, a žele si sačuvati jer bazga dosta brzo prođe kao i sve sezonsko, onda si ostave bazgu u toploj vodi, znači možda do nekih 45 stupnjeva, da se, ili ne mora biti čak ni topla, može biti obična voda, ali preko noći da bazga otpusti svoj sok i sve ono što, znači i okus, aromu, sve. I onda se ta voda, znači bazga se sljedeći dan baci, voda se ostavi i u vodu se dodaje sladilo, limunska kiselina da bi se sačuvalo. Tako se može čak i do godinu dana sačuvati. Znači limunska kiselina je taj konzervans nekakav prirodni. Da. I evo, to je isto jedan od načina, ali mi ćemo prikazati želim gledateljima zapravo sam reći zašto je limunska kiselina dobra, općenito zato što je jako dobar antioksidant i to možete najbolje vidjeti. Presjecite jabuku i stavite ju ovako na zraku i onda stavite jednu tako da ćete politi recimo limunovog soka ili limunsku kiselinu, a drugi da uopće ne stavite ništa. Vidjet ćete koliko će ova brže oksidirati na kojoj niste stavili limunsku kiselinu u odnosu na ovu na koju ste stavili, što vam govori zapravo kako je limunska kiselina dobar antioksidant i dobro za čišćenje tijela. Da. Limunska kiselina je odlična, stvarno jedna od najboljih stvari. Evo, sad ćemo to smiksati i to je to. Super. Evo,
da će ovo biti ko na rave partijima, oblik boja. Da, To je ovo. i hoće. Nakon žučkasta, bijelkasta. Evo, boja onak zapravo ko pivom izgleda malo. Da. Ali dobra je Sam boja si- nekada, ne? Sad nam je malo ovoga se i ugralo. Je? Ali evo ga, da. Tebi. Zapravo meni onda. Da probamo to odmah. A kako vidimo je, ono svakak čega izgleda ko fali. piva, jer... Ajde, dobro. Ali super. Okus je Evo, mogli odličan. smo čak još dodati sladila i još malo nečeg ovoga, možda limuna ili još više naranđe i onda bi bilo možda još, ali velim, želje. Zapravo ja inače ne pijem alkohol, ovo je bilo cool, ono kao dođem i kao pijem pivo, ne Kao pijem, ja ne? pijem pivo, Da, kao U biti faca, si ne? zamaskirao. Ali evo, osjetiš okus bazge i možeš Super, priznat odlično da dosta podsjeća na onaj sirup klasičan koji je. Odlično, odlično. Kaj smo sve stavili unutra? Stavili smo vodu, stavili smo bazgu, sladilo, mi smo koristili agave sirup i naranđu kao nekakvu kiselinu. Veli, može limun, može bilo što drugo umjesto toga. I evo, dragi gledatelji, kao što vidite, koliko nam je trebalo za to, ma ni 5 minuta, zdrav početak dana. Eto, to je to. Helena, puno hvala. Hvala tebi, Ravi. Dragi gledatelji, želim vam ugodan ostatak dana. Budite mi lijepi, pametni i zdravi i pijte bazgov sok, jel tako? Sirovi bazgov sok, da. Pa, pa! Pozdrav!